Yakhaya mtata. Yakhaya. Akuyajobha kahle. Arita vina mana mbena no tete. Oh Jona. Tarabe kuti yazawana basi ziyawazi. Hello. How are you? Yeah. Ndi baba wasatungwa. Twakumisona ngesibambo. Kuthwani? Ubaba kasatungwa right mtata. Ubaba kasatungwa. Kuhle. Kunjani mtala? Hayi nesubhobho. Manje mtala wena usoswa ungaphi? Manje wenze njani? Wena semathiyani? Ngihlanya ukuthi ngipenga kanjani? Kathi manje usokhuluma ngapha eceleni mbani? Hayi mina mtala bengifona lapha ngithi khona uyazi lapha siyakukhumbula lapha. Asiyakukhumbula kakhulu mtala lapha. Kuyawonakala lapha kunento ezingahambi kahle lapha. Wena ubungakwazi ukuthi chop uzilungise ngoba wena wazi ngumuntu lwana okwazi ukuthi abantu bafake isambo. Manje ngiyabona ukuthi kuyawonakala lapha. Ntokhuma la. Ngiyacela ukuthi ngizakhuluma nje mdala la. Hayi ngayililema lelo sibandelele lathi lona libe eMpumalanga liqamba manga khona la. Sisemasimini lapha. Into bengisithi ngikhuluma ngayo mdala ukuthi lapha abantu labana ayisasithe bona bangabuyi sebekhona lapha sebebuyile. Lela ni rasta wawuliqothile lela ndalithe kuwela ukuqala mdala lathi nyika yabamamvemve nyika manje selibuyile khona balikokotshi inkosi yami kunzima. Aqiniso lonke mdala khona babelibiza abantu leHarare lahle ladibana nomngani wakhe lo uOliver. Bahle badibana kwaMpana mdala bayizinkalakata yomqembi behlabele ingoma yena liyanonyike yabamamvemve. Kwayena uOliver lo mdala ngithi yena wayethe kumbuza ngaliyane sithi khona ithini Nora wachembera. Ochembere vuma wayisithi wena phela mdala. Abantu avela abantu sebekudelela la. Manje bengisithi ngikutshele mdala ngithi kumbungasondela uzo 2 weeks inyana uzobafaka isamboko. Yena leli rasta leli lakithi leli la Kondolweni elathi khona lalisithini. Konke lokho sizokulungisa. Yena sitsho wena mdala. Nami phela kwaMpana ngisithi kolinde iqaqebo. Ngangisitsho wena mdala. Manje usiqaqebo ke la siyabonga. Manje awumdala hayi zihlalele khona phokozimo. Hayi bengisithi ngiyakubulisa mdala. Mbuzi Jonas unga. Jona. Manje uJona ungamdala. Cape Town. Iwonga. Into bani? Nyawo. Kuthi kuphuma inyawo. Usesihle inyawo. Shame nkosi yami. Abantu betsholo njoba lo mntana wabo ehlupheka. Jehova. Hayi mdala. Hayi siyabonga besithi sikuthinte umuntu wenkosi sikubuza ukuthi impilo enjani. Manje lokho kuqina mdala. Lokwana kungumuntu okwakukuhlabela kusithi ndunde nduku kwaya ngaphi kwakuthiwa ngokuba lokho ngumuntu tamba woga lokwana kuthi dipulaya no is a toilet kathi kwaya ngaphi lokwana kungumuntu yiko kukudingela inkomo. Hayi umama yena unga mpenga ukuthini? Wena kathi kupenga mina. Kathi mbani opengayo? Unopenga.